Я верующий человек, да. Религия для меня — это душевный покой, это чистота, это порядочность, которая воспитывает меня внутри. Религия для меня, она остается отдельной частью моей жизни. То есть я никогда религию в политику не буду впутывать. Ne oldu? Oğlum. Sen? Kaçta geldin? 64. 64. Anca verdin sen? 40. Göstersin mi? Okey besin. Oğlum 100 tane 3 katta. 3 kalık. Kırk yok. Yeter. Ya bana arkadaşlar belki olacak ya. Sen so'rachmi? Yaxshida o'zingiz. Sizmi? Qaysi avantlasizmi? Ha? Aytasan. Peki neçir koydun? Ya tushuncha tushib ketdi-da. Sin qoladi yaxshi. Ya singalar to'laytiram da seniga. Tushgan yerini yozasan, tushgan yerini. Yaxshi. Udashdan tushib. Ayda. Qanchada keldin? Ya bu qattiq keldim. Ya tanış kengashdan bo'ladi. O'zim. Siz bilan so'ramayapsizmi? Yo'q, men seni so'rayapman. Ayda. Yo'q, ko'rsatmach, Natay olib keldi, tushirib olib keldi. Yo'q. Siz ko'rsatib qo'ying. Bu radar siz bilasizmi? Ya radar tushunmayman. Tushunmaysizmi? Ayda. Ben Bas, adam ko'rsatmadan ketdi. İşte. Gel. Yeni geldin. Ko'rsatmaysiz? Yo'q, tushgan. Gelin, 64'te geldin mi? Yok, şunta öğrensin. Yok, nega shunta öğrensen? Ben çıkaram palibonu çok. Onday tasaklarım men palibonu. Men uchun bu. Bularni qara. Bir marta qilib olib bizni dengsiz. Ha? Ne anlayım? Sizga men az pretenziya qildim. Yo'q, sizga pretenziya qildim. Siz tosqon jo'qsiz. Yo'q, men siz Mendegan jo'q. Ha, bu kishimda tosqondan bor. Men bu yoqqa chaqirmasa, chaqirib beraman, sen o'zing jangga boradi. Nima boradi? Yetsin to'g'ri. O'shandan ko'rsatmas. Yetsin to'g'ri. Qarab, jangga borib yurdi. Maqsad yetsin turatish emas. Aytam. Hem kim günölü? Ya. Kim günölü şunda aytыңыз. Qanday kim Kim günölü? günölü? Onu Tostunuz. Göstermesem ben ne kadar? Siz tostunuz mu? Siz gördünüz mü? O dur. Men bular жақта не аласың? Жоқ, siz kim oyunuz? Tostu naruşenden görsetsin oldu. Sizge pретензия yok. Bu kişi özü tostu pретензия yok. Şu kişi.
Alып келсе атайын машиналарын чакырып келди да. Bola unday bolamni suygan bola. Чакырып келди. Мына нарушениени көрөйүн. Ben de bu yerde tanımladım. Жо, сиз азыр көрсөтүп эле бериң, болду. Мен сизге документтер берейин, түзүңүз, кетейин. Sen mi aytам? Hasan bu yoqni mamnun. Onda var haydi. Жүзүнөн мен нарушение кылбаган болуп каламбы? Кылбаган болуп. Odaş toz olan. Ben odaş toz olan boldum. Ошо ким күнөөлүү? Сиз күнөөлүү. Adam bolası adaşağı. Адашат? Мен адашып кетти дебедим. Ушуну сизде күнөө? Кечирим күнөө ушуну. Сизден белем. Bir de otam ben. Жок, кечирим сизденби? Bizden. Ha, болду. Ланага. Чоң, Kafasını soktu. Жок, капат.